La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Évoluons en position debout avec le chant du cantique élevé numéro 222. Nya dit le titre nous plaît alors fave blavevo evelia buikui banto plaît evelia. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Amen. Nous évoluons avec le numéro 57 qui correspond au numéro 439 dans le recueil élevé. Nya yedi la nino pe kple ha alofane bla tonvo asiekelia pe kpukpi gbanto kple evelia. Inclinons-nous pour la prière. Mina Nemia Dogbeda. O Maou, nous 50 ans,
Dziƒo kple anyigbawɔla míeda akpe na wo, míekafu wo, míesubɔ wo, wo si nye Mawu tso blema me ke va se ɖe egbe ŋkeke sia. Míeda akpe na wo be negaɖe mɔ le egbe ŋkeke sia ŋuti be míase wo Mawu gbagbe la ƒe nya, enya si ke agbɔ agbe mí eye wòafia mí nu. Evɔ mí de dzesi be mía ame siwo katã le to ɖom enya sia la, mía ŋuti mekɔ, míabe nuƒoƒoƒo, míabe nuwɔnawo, míabe susuɖeɖewo, wo katã wonye vɔ, elabena nu vɔ̃ me wodzi mí ɖo, eye míawo ŋutɔ hã nu vɔ̃ wɔwɔ edoa dzidzɔ na mí. Aƒetɔ, míeɖe kuku na wo be nàtsɔ míaƒe nu vɔ̃wo siwo míenya hafi wɔ kple siwo mí menya o la tsɔ ke mí. Nàtsɔ wo ʋu xɔasi ma yi ke ɖuɖu ɖe atitsoga ŋutia, nàtsɔ aklɔ míaƒe vodadawo katã ɖa na mí, eye nàwɔ mí be míazu vɔsa gbagbe anɔ ŋkuwò me. Wò nya la fia mí bena ne míaƒe nu vɔ̃wo wobia abe míagadi ene hã la, yàwɔ wo be woafu tititi abe sino ene. Ɖe mɔ be amenuveve sia nakɔ ɖe mí katã mía dzi le kpuiƒe kple didiƒe siaa, ale be subɔsubɔ si ke wɔ míele na wo la, wòazu veve lilili ava gbɔwò abe Abel kple eƒe numeme ene. Aƒetɔ, se míaƒe kukuɖeɖe eye nàlɔ awɔe na mí hã geɖe wale si mínya hele biɔm. Le mía ɖela kple míaƒe avuléla Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me míebia wò le. Amen. Míabu míabe xɔse me le tsitrenu kple gbe ɖeka agblɔ bena mexɔ Mawu si nye tɔ, ŋusẽ katãtɔ, si wɔ dzi kple anyigba dzi se. Mexɔ Yesu Kristo Mawu ƒe tenuvi si nye míaƒe tɔ la dzi se. Ame si ƒe fofo tso gbɔwò kɔkɔe me. Eye Maria tugbi la dzi. Ame si kpe fu le Pɔntio Pilato te. Eye wòyi ɖe ati ŋu, eye wòku, eye wòɖi. Ame si tiẽ ƒe, eye wògafɔ tsɔ ame kuwo dome keketɔ ave. Eye wòyi dziƒo, eye wònɔ Mawu tɔ ŋusẽkatãtɔ ƒe nusi me. Afi ma woagatrɔ ava, adrɔ ʋɔ na ame gbagbe kple ame kukuwo me wɔwɔ dzi se. Kristo ƒe ame kɔkɔe ɖeka si nye ame kɔkɔewo ƒe ŋudodo, nu vɔ̃wo keke, ŋutilã kple tretiti kple abumavɔasi. Bien-aimés, nous trouvons les textes du jour comme suit. Le premier est tiré des Actes des Apôtres, le chapitre 7e, du 55e au 60e verset. Le deuxième de la première lettre de Pierre, chapitre 2, versets 2 à 10. Et le troisième de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 14, les versets 1 à 14. Prions le Seigneur. Minamia Dogre. Amenuvela fofo mie la kpe dam na wo. Be ne ɖe mɔ be míase wo agbenya. Ke mie le kuku ɖem nɔ be eyi nye sia naƒo nu na mí. Eye nawɔ mí nusrɔ̃viwoe. Be ne wonya la do la, míase le mía ŋutɔ míade gbe me eye míalɔ axɔe be ne míawɔ dzi. Le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Míaƒe mawunya gbãtɔ, míakpɔe le apostolowo ƒe dɔwɔwɔwo ŋutinya me, ta 7 tso kukui 55 va se ɖe 60 dzi. Dɔwɔwɔwo ta 7 tso kukui 55 va se ɖe 60 dzi. Emenyawo. Ke eya la, esi gbɔgbɔ kɔkɔe la yɔe fũu la, ekpɔ dziƒo gã eye wòkpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la kple Yesu le tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime
eye wògblɔ bena, kpɔɖa, mekpɔ dziƒo nu ʋu, eye amegbetɔvi la le tsitre ɖe Mawu ƒe nuɖusime. Ke woawo do ɣli kple gbe sesẽ, eye woxe asi tome, eye wolũ ɖe edzi kple tame ɖeka, eye wotu asi ʋume nɛ do go le dua me, eye woƒu kpee, eye ɖaseɖilawo da woƒe awuwo ɖe ɖekakpui aɖe si woyɔna be Saul la ƒe afɔ nu, eye woƒu kpe Stefano si le gbe dom ɖa le gbɔgblɔm bena, Aƒetɔ Yesu, xɔ nye gbɔgbɔ la. Eye esi wòdze klo la, edo ɣli kple gbe sesẽ bena, Aƒetɔ, mègaɖo nu vɔ̃ sia teƒe na wo o. Eye esi wògblɔ esia la, etome dɔ alɔ̃. Amen. Mawunya evelia, ele apostolo Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ me, ta evelia, tso kpukpui evelia va se ɖe ewolia dzi. Afi ma míaxlẽ le be, eye abe vidzĩwo ene la, gbɔgbɔmenoti timatɔ na dzro mi vevie, bene miati tome hena xɔxɔ la, ne mieɖoe kpɔ bena, Aƒetɔ la nye dɔmenyotɔ. Ame si gbɔ mieva, wònye kpe gbagbe si amewo gbe, gake le Mawu gbɔ la, enye nu tiatia kple nu si xɔ asi sesẽ. Eye abe kpe gbagbewo ene la, miawo hã, mitu mia ɖokui wòazu gbɔgbɔmexɔ hena nunɔlanyenye kɔkɔe, bena miasa gbɔgbɔmevɔ siwo adze Mawu ŋu to Yesu Kristo dzi. Eya ta wòle ŋɔŋlɔ la me bena, kpɔɖa, meɖo dzogbedikpe tiatia xɔasi anyi ɖe Zion, eye ame si ke xɔ edzi se la, ŋu mele ekpe ge o. Azɔ, mi ame siwo xɔe se la, enye kpe xɔasi na mi, ke dzimaxɔsetɔwo la, kpe si xɔtulawo gbe la, eya ke zu dzogbedikpe kple nuklikpe kple nuɖiakpe gbadza na wo. Ame siwo kli le esi womeɖo to nya la o la ta, nu si ŋuti hã woɖo wo ɖo. Ke miawoe nye dzidzime tiatia la, fia nunɔlanyenye, dukɔ kɔkɔe, dukɔ si nye Mawu ŋutɔ tɔ, bene miaɖe gbeƒã ame si yɔ mi tso viviti me va ye ŋutɔ ƒe nuku kekeli gbɔ la, ƒe nutuwɔwɔwo afia. Mi ame siwo menye dukɔ tsã o, ke azɔ la, mienye Mawu ƒe dukɔ. Mi ame siwo womekpɔ nublanui na o, ke azɔ la, wokpɔ nublanui na mi. Amen. Bien-aimés, nous évoluons debout en chantant au cantique numéro 349. Mia xɔeɖedzi le tsitre nu kple ha alafa tɔ̃ blaene-vɔ asiekɛlia.
Miaƒe mawunya etɔlia woɖe tso nyanyui la abe ale si Yohanes de dzesi ene la me ta 14 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 14 dzi. Yesu ƒe kaklãnyawo. Migana miaƒe dzi naʋuʋu nyanyanya o. Mixɔ Mawu dzi se eye mixɔ nye hã dzinye se. Fofonye ƒe me la nɔƒe geɖewo li. Ɖe mele nenema o la, ne megblɔe na mi, elabena meyina be madzra teƒe ɖo ɖi na mi. Eye ne meyi, eye medzra teƒe ɖo ɖi na mi la, magava, eye maxɔ mi ɖe nye ŋutɔ gbɔnye. Bena afi si nye la mele la, miawo hã mianɔ afi ma. Eye afi si meyina la mienyae, eye mɔ la hã mienyae. Toma gblɔ nɛ bena, Aƒetɔ, míenya afi si nèyina o, eye aleke la wɔ míanya mɔ la mahã? Yesu gblɔ nɛ bena, nyee nye mɔ la kple nyateƒe la kpakple agbe la. Ame aɖeke meva Fofo la gbɔ o, negbe to dzinye ko. Ɖe mienyam la, ne mienya Fofo la hã, eye tso esia dzi la, mienyae, eye miekpɔe. Filipo gblɔ nɛ bena, Aƒetɔ, fia Fofo la mi, eye aɖi kɔ na mi. Yesu gblɔ nɛ bena, Filipo, ɣeyiɣi geɖe siawo menɔ anyi kpli mi, eye menyam o mahã. Ame si ke kpɔm la, ekpɔ Fofo la, eye aleke gblɔm nele bena, fia Fofo la mi mahã? Ɖe miexɔe se bena, mele Fofo la me, eye Fofo la hã le menye o mahã? Nya siwo gblɔm mele na mi la, nyemegblɔwo le ɖokuinye si o, ke Fofo si nɔ menye la le eƒe dɔwo wɔm. Mixɔm se bena mele Fofo la me, eye Fofo la hã le menye. Ke ne menye nenem o la, ekema mixɔe se le dɔwɔwɔwo ta. Vavã mele gblɔ na mi bena, ame si xɔa dzinye sena la, dɔ siwo wɔm mele la, eya hã awɔe, eye gãtɔwo wu esiawo woawɔ. Elabena nye la meyina Fofo la gbɔ, eye nu si ke miabia le nye ŋkɔa dzi la, nu ma ke mawɔ bena woakɔ Fofo la ŋuti le via me. Ne miabia nane le nye ŋkɔa dzi la, nye la mawɔe. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, si la foi est la garantie des biens que l'on espère et la preuve des réalités que l'on ne voit pas, il va sans dire qu'il y a certains facteurs qui contribuent à sa mise en péril. Les 3 textes dont nous venons de suivre la lecture nous présentent ces facteurs défavorisant la foi et leur opposés. C'est pourquoi ils sont portés par le thème « Persévère dans la foi en Jésus-Christ ». Bien-aimés dans le Seigneur, dans le deuxième texte, dont les destinataires de la lettre de Pierre vivaient en Asie mineure, l'actuelle Turquie, dans un environnement marqué par l'Empire romain. L'engagement de ces chrétiens à la suite du Christ les mettait dans une situation assez difficile. En effet, ils prennent leur distance avec le culte impérial. Ils ne participent plus aux mêmes fêtes que les autres. Cela éveille des soupçons à leur égard. On les accuse de menacer l'unité de la société. Le problème des chrétiens ici est comment vivre en chrétien dans une société qui a d'autres valeurs.
comment vivre dans une société qui a d'autres valeurs. C'est pourquoi l'apôtre les appelle à une vie chrétienne engagée, désirant comme nourriture le lait spirituel et pur, les élevant au salut. Ce lait, symbole de la parole de Dieu, les fortifiera à demeurer fermes et constants dans leur manière d'être ou d'agir au milieu des ennemis de la foi en Christ. Bien-aimés dans la foi. Dans le 3e texte de Jean, chapitre 14, les versets 1 à 14, déjà Jésus préparait les siens à avoir dès ici-bas une part avec lui dans le chapitre 13. Il s'en va maintenant préparer leur place dans la maison de son Père. Et il faut pour cela qu'il les devance, un peu comme un maître de maison prend ses dispositions pour arriver chez lui avant ses invités. La Bible nous donne peu de détails sur le ciel, mais ce qui en fait un séjour de bonheur, c'est la présence du Seigneur. Et lui-même réclame la présence des siens avec lui. Pour cela, il faut que les disciples croient en lui. Le croire en lui ici s'oppose au trouble. C'est par une foi éclairée qu'ils pourront surmonter l'épreuve troublante de la passion et les crises à venir. Jean utilise ici le verbe grec qui désigne un trouble intérieur profond dont Jésus lui-même a fait l'expérience. Dans le premier texte des Actes des Apôtres, au chapitre 7, les versets 55 à 60, Étienne a vaincu ces troubles intérieurs issus de la fureur de ses adversaires à l'écoute de son discours. Ainsi est-il demeuré témoin jusqu'au bout, au risque de la mort. La tradition chrétienne retient son nom comme celui du premier martyr. Bien-aimés dans le Seigneur, si le thème du jour nous invite à persévérer dans la foi en Jésus-Christ, c'est une invitation à persister dans la foi, à demeurer ferme et constant dans nos résolutions devant les épreuves, à l'exemple d'Étienne. La question qui se pose à nous tous devant ce thème est comment adorons-nous le Seigneur quand tout va mal? Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous semble à 1 millier de kilomètres? Mon frère, ma sœur, sache que celui qui persévère dans la foi en Christ Jésus ne doute pas, ne chancelle pas, ne panique pas, ne trébuche pas, ne désespère pas, ne renie pas son Seigneur. En ces moments de grande crise sanitaire mondiale dans laquelle toute l'humanité est secouée et bouleversée, le Seigneur t'appelle à tenir ferme dans la foi afin que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Que son esprit nous vienne en aide. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Nenye be xɔse nye dziɖoɖo ɖe nu siwo kpɔna kple kaka ɖe nu siwo mekpɔna o ŋuti, afɔklinu aɖewo li siwo ke de ati atame na míaƒe xɔse. Afɔklinu siawo kple nu siwo woate ŋu atsɔ tsi wo nu, woawoe egbe ƒe mawunya etɔ̃awo di be yewoatsɔ ɖo mía ŋkume. Le mawunya evelia me,
woɖe fia mí be ame siwo Petro nɔ agbalẽa ŋlɔm na wonye kristotɔ siwo le Asia sue si nye egbe ƒe Turke nyigba. Kristotɔ mawo nɔ xaxa gã aɖe me, ye xaxa si me wonɔ nye be ele nɔwo be woasubɔ mɔmefia, nu si tsitre ɖe woƒe kristotɔ nyenye ŋuti. Ke esi womelɔ ɖe dzi o la, enye xaxa na wo, ye wogblɔna le wo ŋuti be wole mama ɖem ɖekanyenye si le dukɔa me la me, be ne woate ŋu anɔ te ɖe woƒe xɔse dzi le nɔnɔme sia mea, ehiã be nane nado ŋusẽ woƒe xɔse. Nu sia ye apostolo Petro le gbɔgblɔm na wo be wohiã gbɔgbɔme notsi si ke anye woƒe nuɖuɖu gbɔgbɔmetɔ. Esi ke la kpe ɖe wo ŋuti be woƒe ɖeɖekpɔkpɔa na de blibo keŋkeŋ ne woate ŋu anɔ te ɖe xaxa siwo ŋgɔ wole la nu. Le mawunya tɔlia me, esi woɖe tso nyanyui abe ale si Yohanes de dzesi ene tawi enelia me, woɖe fia mí be míaƒetɔ Yesu Kristo hafi ne wòadzo le eƒe nusrɔ̃lawo gbɔa, ena wonya be yedi be wonova nɔ ye gbɔ fi si yim ye le, yedi be yeadzra teƒe ɖo ɖi na wo le fi ma ne woava nɔ ye gbɔ. Nu ka ta edi be yeaɖo afɔfɔta na wo elabe hafi ne wòadzoa xaxa aɖewo la va va wo dzi le eƒe momenuvevi ƒe ɣeyiɣiwo me, le elele kple ekaka ɖe atitsoga ŋuti mea, ava nye dodokpɔ sesẽ aɖe na nusrɔ̃lawo, ya ta wòdi be yeadzra wo ɖo hena tenɔnɔ ɖe xaxa mawo nu, ya ta wòbe woƒe dzi megaʋuʋu nyanyanya o. Wonɔ tsitre sesĩe be ne xaxa mawo vava woatem anɔ te ɖe wo nu. Nu si gblɔm wòle be woƒe dzi megaʋuʋu nyanyanya o, wowɔ ŋutidɔ kple nyagbe aɖe si le gbɔgblɔm be ememe ɖokui ʋaʋã le ememe, ememe xaxa kpɔkpɔ, ememe momenuveve kpɔkpɔ ƒe nyae wònye. Ebe womegage ɖe nɔnɔme ma me o. Hafi ne woagage ɖe nɔnɔme ma me o, ele be woanɔ tsitre sesĩe le xɔse me, be ne woagavɔ o, ne elele ƒe ɣeyiɣiwo va ɖoa, woate anɔ tsitre sesĩe. Ekema ne yeva dzo yi dziƒoa, yeadzra teƒe ɖo ɖi na wo eye yeatrɔ va agava akplɔ wo ayi ye ŋutɔ ɖokui gbɔe. Ememe momenuveve sia, ememe ƒe ʋaʋã sia, ememe xaxa kpɔkpɔ sia ye dzie Etienne, nusrɔ̃la Etienne ɖu Stefano ɖu le mawunya gbãtɔ me le dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽa me. Le esime wògblɔ mawunya le Yudatɔwo gbɔ kakaka wunua, wotsitre ɖe ŋuti vevie ŋutɔ, ye wolée be woaƒu kpee, gake enɔ te ɖe ememe vevesese ya nu, momenuveve ya enɔ te ɖe nu, ye wònɔ gbe dom ɖa kakaka de asi na eɖokui tsɔtsɔ de asi na ku le kpeƒuƒui me. Stefano ƒe xɔse ya, eƒe tenɔnɔ sesĩ le xɔse ya ŋgɔ, mesi le eyometilawo nu o, mena ta o. Esia biam wole tso mía si be míanɔ tsitre sesĩe le xɔse me. Ame si le tsitre sesĩe le xɔse mea, meʋãna le dodokpɔwo nu o, menana ta o, mekea ɖi le Mawu ƒe ŋugbedodowo ŋuti o. Ame si le tsitre sesĩe le dodokpɔwo nu, eya menye ame si tɔtɔna ne ɣeyiɣi vɔwo va o, menye ame si dzika
tso na eƒo kaka meganya ta le eɖokui nu o ye wòbua mɔkpɔkpɔ o menye ame si gbea nu le eƒe aƒetɔ Yesu gbɔ o. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me nenye be wole yɔyɔ wɔ na mí ŋdi sia be míanɔ tsitre sesie le xɔse mea, nu si biam wole tso mía sie nye be leke míenɔna le dodokpɔwo ŋgɔe, aleke míenɔna le xaxawo ŋgɔe, ne nuwo meva le yiyim nyuie o le míaƒe agbeme ya ɖo yi o ɖe, aleke míenɔnae, ɖe wònya tsɔna na mía, neva dze abe míakple Mawu dome didi abe kpeti akpewo ene aɖe, leke míenɔna le dodokpɔwo ŋgɔe. Nu sia biam wole tso mía si ŋdi sia enye si be ɖe leke ke nua lea ewo kristotɔ wo nyametsotso nenye be ya ku ɖe Yesu ŋuti kaka va se ɖe nuwuwu abe ale si Stefano eya lé Yesu dzixɔse me ɖe asi, eya mebu eƒe mɔkpɔkpɔ o, eya megbe nu le Yesu gbɔ o va se ɖe ekume ke ene, wo hã lé wo xɔse me ɖe asi nenema le dodokpɔ ɖe sia ɖe ŋgɔ, ekema aƒetɔ la akpɔ ŋudzedze le ŋuwò eye mana be wo mɔkpɔkpɔ nazu dzodzro. Ke le dɔléle sesẽ si ke le xexea katã ʋuʋum le ɣeyiɣi siawo me ŋgɔ, wole gbɔgblɔ na nye kple mi be míawo mele be míaƒe xɔse natɔtɔ o, ele be mɔkpɔkpɔ nanɔ mía si, ele be míanɔ tsitre sesie, mele be míadi be míaɖe míaƒe agbe le míawo ŋutɔ ɖokui si le dɔléle ya ƒe nya me ne míayi ebu ge o. Dɔléle ya ƒe nya he xaxa geɖewo va ƒomewo me, ehe xaxa geɖewo va dɔwɔƒewo, ehe xaxa geɖewo va dukɔwo dzi. Mele be míawo mía aɖo to nu siwo le dzɔdzɔm ale si dɔlélea le xexea me ʋuʋum, mele be míawo míakpɔ edzi ne míayi mɔkpɔkpɔ bu ge o. Lé dzi ɖe ƒo, aƒetɔ la le gbɔgblɔm na wo be ame si ke lé eƒe xɔse me ɖe asi va se ɖe nuwuwua yana agbefia kuku eyama, eya ŋutɔ neve mía nu be wòava me na mí nenema to eƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Amen. Mi na míado gbe ɖa. Yehowa mía Mawu míetsɔ bubu kple akpedada na wo. Le wò nya si me negato le dzi dem ƒo na mí ŋdi sia la ta, ele yɔyɔ wɔ na mí be míanɔ tsitre sesie le xɔse me. Fofo ŋgɔdoawo, wo gbɔgbɔ do ŋusẽwo, wonɔ tsitre sesie kaka yi ɖe ku me ŋutɔ hã. Wo ŋutɔ wo Kristo enɔ tsitre sesie halase atitsoga ku la me ke. Enya le si míawo míenye ŋutilã kple ʋuwo, enya le si míegbɔdzɔna, enya le si dzikatsoa míaƒo, enya le si vɔvɔ ɖoa mí le nuvave mewo ŋgɔ, enya le si míeluluna hetɔtɔna ɣe aɖewo yi. Aƒetɔ míele kuku ɖe nɔ be nàdzi míaƒe xɔse ɖe dzi eye nàdo ŋusẽ mí be míanɔ tsitre sesie maʋamaʋae. Nu kake le dzɔdzɔm le míaƒe aƒewo me o, le míaƒe dɔwo me o, le míaƒe srɔ̃ɖeƒewo, le mía kple mía viwo dome o, mítɔwo ya míanɔ tsitre sesie maʋamaʋae be ne le nuwuwu la, wò la nàɖe wò ŋutikɔkɔe ɖe go afia to mía dzi. Aƒetɔ le gaƒoƒo sia me, míetsɔ xexea me dukɔwo katakata le asiwo me dem. Xexea me dukɔ siwo katã ʋu aʋa ɖe dɔléle vɔ̃ɖi sia ŋuti. Evɔ le ŋutilã nu, míele kuku ɖe nɔ be nàto mɔnukpɔkpɔ sia me ne nàhe xexea me ɖe wò Mawu gbagbe la dzi xɔse ŋuti. Na woakpɔ wò asi le nuvave me sia me, ne woake ɖe ŋuti be wò Mawue le mía meƒomea hem ɖe wò mɔ ŋuti tsɔ wu. Fofo, míetsɔ wò hamea le asiwo me dem.
na be wòate ŋu ana kpɔɖeŋu nyui le ɣeyiɣi sesẽ siawo me to dziléle ɖe ƒo me. Megaɖe mɔ be mí viwo míava gbɔdzɔ akpɔ mɔ be godotɔwoe ado ŋusẽ mí o, kpe ɖe míawo ŋuti be míawo míanɔ tsitre sesĩe ne míanɔ ŋusẽ dom egodotɔwo le dɔléle sesẽ sia ƒe nya me. Fofo, enya le si wo dɔlawo ƒe ʋiʋli gbawo tso gbewo woɖo xaxa me, enya le si woƒe dɔwɔɖuiwo ɖo xaxa me, ale si nètɔa wò nukumɔwo dzi kpɔa dziƒoxeviwo tae kpɔ wò dɔlawo ta. Ame siwo katã ŋuti wò ŋkɔ le na be wotɔ nato vo le nya ya me. Míegatsɔ kwasiɖa yeye si ƒe agbone ʋu na mí kple wò nya la le asiwo me dem. Wò ŋutɔ wò ŋku neganɔ mía dzi, wò amenuveve si neganɔ míaƒe dodo kple gbɔgbɔ dzi. Mí le ŋku ɖo míaƒe dukɔa ƒe nyawo dzi kple na míaƒe kplɔlawo be tame si nèɖo ɖe dukɔa ŋuti ko natem akpɔ ƒe me vava. Mawu mavɔ ve mía nu eye nàwɔ na mí geɖe wale si míawo mínye hele biawo le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Le tsitrenu míado mía Aƒetɔ ƒe gbe ɖa aƒu dzi agblɔ be mía Fofo si le dziƒo, wo ŋkɔ ŋuti nakɔ, wo fiaɖuɖu nava, woawɔ wo lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gba ale si wowɔna dziƒo ene. Na míaƒe nuɖuɖu sia su mía nu egbe la mí. Tsɔ míaƒe nu vɔ̃wo ke mí si gba ale si míawo hã míetsɔna ke ame siwo da avo ɖe mía ŋuti la ene. Eye megakplɔ mí ɖe tetekpɔ me o, ke ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me, elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Amen. Nɔ tsitre sesĩe le Yesu Kristo dzi xɔse me, mixɔ Mawu ƒe yayra. Amenuveve katã ƒe Mawu, ame si yɔ mi va ƒe ŋutikɔkɔe mavɔ la gbɔ le Kristo Yesu me la ŋutɔ awɔ mi ame siwo kpe fu vi aɖe ko la blibo, ado ŋusẽ mi eye wòaɖo mia gɔme anyi, alike mi, eye ya ŋutɔ nanye ana be miaƒe ŋutifafa nasɔgbɔ ɖe edzi eye wòado ŋusẽ mi tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Amen. Míawu nu kple ha alafa tɔ blaade-vɔ etɔ̃lia, ha alafa tɔ blaade-vɔ etɔ̃lia, míadzi eƒe kpukpui gbãtɔ kple evelia. Nye xɔse wuwo si kpɔ wò le ati ŋuti, nye Ɖela gã xɔ nye gbedodoɖa kplɔ nye nu vɔ̃wo ɖa. Namevitɔwo fa tso egbe sia. Amenuveve nasɔgbɔ ɖe dzinye, nàdo ŋusẽm. Wòe ku ɖe tanye kpɔ, na be nye lɔlɔ̃ hã nazu kɔkɔe vavã, axɔ do keŋ. Kwasiɖa ƒe dzidzɔdze nyuie na mi katã.